Zolok sali santilhu Utsashtaqik taqaqayaqib chiqibilqib. Naqliqagua Dios kixyoptesiliquinq, kixyoptesish banaq naraj num sinkilebli honal qiq'in qochb'en sa junkomonil. Nakulak chiruli kuotzok qiq'in. Chalenak ki ok limak sa liqaruchi ch'och'. Liqagua Dios kixtikibchaq xyalbal xq'e naq toruq chisuq'i kuchik junsutaq riq'in. Relik chiyal naq limak no kosh hach riq'in liqa Dios abanan chixjunil likarush b'anu chikanan liqagua Jesús saqal naq la'at utla'in toruq chisuq'i kuchik riq'in liqagua Dios. Ut toruq xka'chankil qib chiqibilqib jonax yeli sandilhu. Utlihu Juan capítulo 3 versículo 16 nashyeqe re naq chixjunil tapabanq re ani liqagua Jesús. Inka ta sachq ta kuanq banxyu am chixjunilik chanqelihu Juan 3:16. Nashyeqelihu Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Shk'ejqui saqach'ol shrayinkilish tawbal rulik arush kulmank utlita kulmank. Habanan lao inkano kurush tawbal ruchish junilish banuhom li Dios. Liqakaush papay utinkano kuruchi kulakchish tawbal ruchish junil. Aban rikin li papay li no koruan chish tawbal ru na koruchish chapal qib chikaw rikin li qapabal. Yokuchitz aqong sa xyanq lish nimal ruch akilalish tiklachaq salichosha chalenchaq nakhter. Utliqagua Dios na koshkol chiruchish junili railali nashkamchaqe limak utlima usilal. Utmaremu kochiqa junilota no ko shaqlihun kamukaqchish koshlenkil. Hokiyal shpanu hom liqagua Dios chiqish yal reqa kolbal. Marisa shkaba lish latz aliqu chish yalbal qaq'erahlal kutan nasach saqach'ol. Naqliqana'aj moko arinta kuank aran bansalichosha. Lihu Filipenses 3:20-21 nashye autla o sachosha kuank qatenamit. Barkuita kulung chaklaq kolonel linaqoy beni haliqa kwa Jesucrist. Haan ta khaltesin ruli qach'och'el qasululel chinimaq shloq'al renaq tkanaq chijunaq kwa holish jun shaqalil sashk'aba lish nimal shkuankili naruhank kuishk'ebal chish junil rubel roq. Junilik naqayenaq chiruli qagua Dios maga karuch'a'aj. Haan narush khaltesinkil li qatibela'in li nujenaq salimak li numtajenaq shmajelal. Naruchish ak'obresinkil shbanaq haan li kityoptesink chaqe. Haan ajkuilaj kololqe. Naqanaw naqsa jungutan chiruli chosha tak'utung jun li ch'enachoq. Utlihu Apocalipsis nash'olob chiqu chijokain. Jun li saqichoq utsashb'en li choq. K'o jun kama'ri lub'al li k'ajolb'ej. Saxjolom kwan jun li koron or utsaruq jun esnal ch'ich. Apocalipsis 14:14. Liqagua Jesús ochb'enin bilaq chaqxb'an li k'ila o'ob chioq'ob eblish ángeles. Jokanax yelihu Mateo 25:31. Chixjunili uej taruq chirilb'al liqagua Jesús chikulunk saxb'ena ruchiyochain. Utnaqtaku beqchaq. Toruq ajkwichi rabinkil hoxya li trompeta lihu 1 Tesalonicenses 4:16. Uchaqa junilo toruq shnawb'al naqja'an liqagua Jesús. Uchirixa'an k'aruchik li tak'ulmanq, k'aruchik tachalq, manaq k'aruchik takuanq. Qilaq li naxyeqe lihu 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Akaqchik la o li yo'yoqo li tohwanqo to sa puq sa eblichoq qochb'eneb ha'an chan ut taqataw qib rochb'eneb ha'an ut rochb'en liqagua sali'iq ut chirixa'an ta kuanq ta tz'aqloq ru li naxyechaq li apóstol Pablo salihu Filipenses 2:10 ut 11 te'xkwiqib rib chixjunileb li kuankeb sa chosha jo sa ruchich'och' ut rubeli ch'och' ut li junjung tixch'olob rik'in xtz'umal re naq li Jesucrist ha'an liqagua re li xnimal xloq'al li Dios yukwab'ej. K'ajox chaqalebru li atin li yokochi rabinkil li k'a'uxa'in xnawb'al usta papay chirix chixjunil li k'aru tak'ulmanq sa likutana'an. Sa jun likutan liqagua Jesús tol'el qatkoskwitz'in.
taqabilish chablish kush. Hajal matokam hajal matokyoyoko. Chiqahunilo taqabilish chabshkush liqaqwa chiqabokbal. Utquish qajal qae chishcholobankil liyal chirishaan. Rikineb lijuntesal. Toruq chebal kwechaq lishkoy beni. Kwechaq linqaqwa. Halijo naqtil tanali no koyo yojo poyanam sashben le ruchichoch. Utratawankil naqtatzaqloqru likutanaan. Chirishaanat koskuitzin maga hunaq liqaush. Chishjunili nashjeli qagwa Dios papajel jonashcheqeli hu Apocalipsis 22:6. Salijonalaan naqtishpoq chishjunile likolbile. Chishjunili taruq chikolek taruq shkachankili qagwa Jesus. Ut chishjunili railal, chishjunili rashik, chishjunili yalek lishqakul sashbena ruchichochain. Takanaq chikachin chiru chishjunili karuli nashchechiqeli qagwa Dios. Shbanaqanas chechi nunta jinaq lisailal choqe mokotekanaq tachimakaj taqaye usaq kuinaq shinyalinqe mokoinkata taqajkamuq lixchalbalaq elinakabanu rajlalkutan utlihu Apocalipsis 22 versículo 4 nasye te'rilish naqru lixk'aba'chan kuanq chixpekeme yalaq ke retal chixjunil lisailal li kauresimpil Shban li qagwa Dios choqkwe juganaqik'ata shaqtaqikanaw xkawrisinkil qib anaqkwan rajlal kutan nawnaq chixjunil li k'aru yogat chixb'anunkil kwan sa'aj mukumak'ata takanaqkwi lixq'ajkamunkil chixjunil li ju'k'eyal li taqakuy xnumsinkil taqak'ul saruq li qagwa Dios anta xaq chiyosobtesin qagwa chiru li kutan ayin nakatkoy b'eni tz'ajunchik li qak'anjel